Dosad ste vidjeli jednu verziju mene. Onu pozitivnu verziju, koja uvijek motiviše i pokušava na najprostiji način objasniti stvari. Često mi govorite, Eldine Đafiću, ti si najjači. Ti si bosanski Hulk. Ti si uvijek pozitivan. Ali nije sve onako kako se čini. Počeo sam trenirati 20. augusta 2013. godine. I do današnjeg dana nisam ispustio niti jedan trening. Mnogi me pitaju kako to, u čemu je tajna. Sad ću ti reći kako to. Sad ću ja tebi reći kako to. Dugo vremena je moje zdravstveno stanje bilo veoma loše. Ja sam bio u depresiji. Ja sam razmišljao o najgorim stvarima. Nije bilo izlaza. I onda sam počeo trenirati. Svu svoju negativnu energiju, koje je bilo veoma puno, svu svoju agresivnost, svu svoju razočaranost, ja sam preusmjerio u trening. To je bio jedini izlaz iz svega toga. Nakon toga, stvari su se polako poboljšavale, bilo je bolje, ali meni je trening spasio život. Postoji mnogo razloga zašto ljudi treniraju. Neki hoće da izgledaju fino, neki hoće da budu jaki, neki hoće da se svide curama, kod mene malo drukčije. Tih mojih 2 sata na treningu je bilo sve moje u životu. Povreda je bila nešto kao rođendan, naspram onih ostalih stvari koje su mi se dešavale. Bilo je i uspona i padova, to je bilo sve prelijepo. Nisam imao puno stvari koje su drugi imali. Nisam imao najbolju opremu, nisam imao najbolju ishranu. Nisam imao lagodan život kao što su drugi imali. Nemam sada dosta stvari koje drugi imaju, ali imam nešto što drugi ne imaju. Ja imam vjeru. Ja vjerujem da je sve moguće. Postojalo je milijardu razloga zašto bi ja trebao prestati. A ja nisam prestao. Ja sam cijeli svoj život uložio u ovo. Jer znam da ću se isplatiti. Što se tiče snage, sada, na ovom svijetu, postoji samo nekoliko ljudi koji u mojim godinama mogu uraditi nešto slično kao ja. Ali ja sam htio da to bude tako. Ja sam znao da će to biti tako. Ja sam vjerovao da će to biti tako. Jer sa tom količinom negativne energije, depresije i agresivnosti, nešto se moralo dogoditi. Nije moguće tek tako doći i dignuti 200-300 kg. To nije moguće. Mora postojati dobar razlog. Kao što sam uvijek govorio, nije bitno ko šta radi, već zašto to radi. Nevezano za sve ovo, možda kažem da imam priču. Kao što imaš i ti, kao što ima i ona i on, kao što je svi ima. Ja imam priču koja može motivisati dosta ljudi da uspiju. Dosad nisam nikako pričao o svojim problemima, jer ne želim da uspijem na način da me ljudi sažalijevaju. Ja mislim da postoji nešto drugo što ja mogu ponuditi i da to bude razlog mog uspjeha. Priča će izaći kad za to bude vrijeme. Koliko god da vam bude teško, nikad nemojte odustati od svog cilja. Nikad. Jer život je prepun raznih iskušenja, ali na kraju se obično sprema nešto veliko. Vjerujte u sebi. Ako govorimo ovako općenito, kao ljudi, svi smo isti. Ja nisam bolji od tebe, niti si ti bolji od mene. Svi smo isti. A ako slučajno govorimo o ovome što ja radim, tu nismo svi isti. Ovdje sam ja najbolji.